Wadlah ke Jylla kedan hapeng ke jing ikun ban khanglat na ke jing sapriang ukunyang jing pang COVID-19. Nrai ke Sarkar Meghalaya kam syamlaklat pat usenyang jong Nonghikai ubagila no na ke benta ban kentiu ya ke jing nang jing start ha ke Jylla. Wadlah ha ke santerik mentau nailur arajar arpau ke jinglong jingman kam sya ban Rakhe ke mujulong hagis nam balalek. Nrai ha ijing yalang baret ke Sarkar kala penkuk burampat yaki katu kani ke Nonghikai jong kani ke Jylla. Nagaliang PCN ngai ku bleker pang ya bro ki Nonghikai ha ke jing Rakhe ya ke Sngi buram jongki ka badai henen ke Sngi ka santerik unailur. Ka jing Rakhe ya ke Sngi buram jong ki Nonghikai ne ke teachers dia ke basan bukandai ha ke ne ke Jylla ya ke jing Rakhe ka belapen long da ke Sarkar Jylla lapen long ha Shillong public school lat mkhra Shillong ha ke balawan ya shim benta tang kanian ngut ki Nonghikai kata tang kitu ke belasha jet ban yo diang ya ke Kusnam state award bat ke district award jong ke East Khasi Hills. Hagane ke jingalang sam khusna mi Nonghikai ke belasin yang shibun hagaliang ban kentiu ke puli puthi hagane ke Jylla. U menteri sarkar bakmi ke tanat puli puthi ba ala kemen romboi ulalong ukong san Ryngkat ke jingan lang principal secretary jong sarkar Jylla bare kemi ke tanat uba Donald P walang bat kiwe de ke officer jong ke tanat. Hagane ke Sngi ke sarkar Jylla ke lapun kuburam bat sam khusnam ya ki kat laingot ke Nonghikai ke belai ke jing syakri ke bajanai bah hagaliang ke puli puthi hagaliang ke benta jong ke Jylla. Bat laingot ke belayo diang ya ke district award jong ke East Khasi Hills. Kawai ke Kusnam ke Bekerpang ke bertip ke Special Award for Teachers Teaching la ayah ke Nostina Ten ke belong ke Special Educator jangan Mary Rice for Special Education ya ke Kusnam Best Scout Master la yo ba Arkin Ryan Mauplang na ke HL Mizo Secondary School bat ke Kusnam Best Guide Captain la yo ke Kong Banella F Swear bat kendai ngot ke Waipat ke belayo ke Kusnam Diksha. Academic year has been planned, but as our principal secretary already mentioned that we have to replan. Teachers' Day we have planned. Until yesterday, there is a confusion. But the most important thing in life is that there may be external factors which make us confused temporarily, but our desire to achieve our goal is perennial. That's why you, my dear teachers, you are chosen this profession out of love. You are chosen this profession out of willing to teach, willing to learn, willing to relearn, and willing to reteach the student years after years after years. I congratulate each one of you who are receiving this award today.